tricycle! Tricy! Papanan nyo ka di ading? Teman di si JC Action Radio. Nadayaw at trabaho, may lugan na amin, nataingan man ken ubumbing. Ang yaman na tiyempo, nainit man ken ang tutudo, iti amin na disyo, asideg man uray agayo. Numay saka a driver, ide motor at tricycle, amin na klase tao, tingka makalangin-langin, no at daman na kirnet, nga madugmetlat na singpet, at dapay di agbayan, ken suplina inadawatin. Tricycle driver, ti tricycle, nanumuman daytoy gayem, ngem trabaho anatakning. Kayod lata, kayod nga ang malmalim, agalitan kan gayem, tapkubyat mo dumul asyen. At dadapit, dagitay driver, sweet lover, tanong mapasahero da, tay sexy passenger. nung nagkita yan ni sexy, ni pogi a driver, may pasubon dun sa pulna, agraman pa'y di boundary na. Tricycle driver, ti tricycle, nanumuman daytoy gayem, ngem trabaho anatakning. kayod lata, kayod nga ang malmalim, agalimtan kan gayem, tapkubyat mo dumul asyen. Tricycle driver, ti tricycle, nanumuman daytoy gayem, ngem trabaho anatakning. Kayod lata, kayod nga agmalmalim, agalitan kan gayem, tapnubyan mo't dumul asyen. umaliptan